Pamirsa penglimbak adolan retail Bali ring April warsa kalih tali 3 likur ketar kayang nincap saihang ring galah sedurungnya nih. Indeks nuncap keselehin saking indeks penjualan real IPR Bali April antuk 100, nincap 0,7%, saihang sareng Maret ne lintang. Ageng nyane adolan eceran ring Bali memargi sinarengan, ring nincap nyane pengarsan krama ritat kalau pengrau hari besar Kagama Nasional HBKN Idul Fitri warsane mangkin. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Trisno Nugroho ring Denpasar Mausang, yening ageng nyane penarka adolan retail ring Provinsi Bali bulan April memargi santukan saya nincap nyane pengrau wisatawan ke Bali. Indika inucap sangkaning pengrau libur HBKN Idul Fitri saha nincap nyane kewentenan frekuensi penerbangan tur maskapai direct flight ke Bali utamanya nyane sanirau saking Tiongkok. Anut adung sareng data angkasa pura kata wilangan penumpang harian wisatawan ring Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kauningin nincap ring bulan April warsa kali tali 3 likur. Raris kata wilangan harian penumpang domestik nincap saking 11 talian diri dados 12 talian diri penumpang ring bulan April nemangkin. Selanturnya kata wilangan harian penumpang internasional taler nincap saking 12 talian diri dados 14 talian diri penumpang ring April warsa kali tali 3 likur. Munggah ring periode laporan kelompok barang sani kauningin ngelimbak inggih punika kelompok makanan minuman saha tembakau antuk kali 7% MTM saha wenten subkelompok sandang sebesar 0, kali persen MTM. Nanging ring sawetara kelompok barang wenten sanetedun inggih punika kelompok barang peralatan informasi dan komunikasi minus 5,0% MTM, raris kelompok barang-barang budaya dan rekreasi antuk minus 1,3% MTM. Panincapan IPR Bali punika sinarengan ring ageng nyane IPR nasional sanetaler ngelimbak becik antuk 12, kali persen MTM. Dados satak petangda sesiki 6 ring April warsa kali tali 3 likur. Bisnis Bali nguning ngayang.